iBhayibheli lithi abafundi baJesu bamcela bathi Nkosi sifundise ukuthandaza egameni likaJesu. Ingathi abafundi babona ukuthi teachings are Lord angeke siphumelele, angeke sikhone ukusimama nemfundiso yodwa. Kodwa siyadinga ukuthi naloma sisafunda kuye Jesu sisame ama-disciples akhe, ingathi bangasifundisa ngokuthandaza egameni likaJesu. Ukugcoka ukuthandaza, ukugcoka ufunza ukuthandaza, ukugcoka ukuthi ithandazela ngekwakho egameni likaJesu. Haleluya. So ke bathandekayo sisefonzweni yemthandazo lamuhla lokubekwenteka wale nkonzo lebekwenteka besingakaphumi program noma ngathi umshaye 8 isithandazo besitawufika bese siyafa because sike kule nkonzo yabo besenta lokho lokusibiso sale nkonzo egameni likaJesu. So ke bathandekayo phefumulweni wami umoya wami uyathokoza nale ndlela umoya ogcwele bengathandaza ngayo ngani sisathandaza. Haleluya. Lonke libandla liyabona ukuthi libandla lelithandazako, the way lelithandaze ngayo nonke bazalwane lithandaze kahle. Angisuye lophethe rephenye emthandazo but ezimoya ogcwele angibole ukuthi angikuvule namhla kuba lithuba lokuthi akuthandaze ngamunye nangamunye egameni likaJesu. Umoya wami bowakheka, umoya wami bothinzeka bogcwala kuye-ke bathandekayo emthandazweni efuna sikwadi lokho ukuthi wonke umuntu uyakhona ukuthandaza egameni likaJesu. Wonke umuntu angakhona ukuphilisela ngisho nelivi emthandazweni. So-ke bumcoka-ke ngemthandazo noma kumbe ithelo dawo umthandazo bekwe ukuthi lamagama sowakhulumile awendile nomehluko egameni likaJesu, avakeleni kuNkulunkulu, athi noma savakele kuNkulunkulu kulona lohlala njalo angumangaleli walabangcwele yena ubenakwenu kuwa esitulweni sakhe washayeka phansi emthandazweni wakho lokuthandaza egameni likaJesu, because everyone can pray but ubese udetermine ukuthi lolo thandazako umephi. Amen. So lamandla alokuthandaza atawudetermine ukuthi ngubani lolo thandazako lokuthandaza egameni likaJesu. So livela kuNkulunkulu encwadini ya Acts lithi bekunethombandane lebekade beyinemoya webungoma, umoya wephekula egameni likaJesu, alandzela kuPaul bashumayeli egameni likaJesu. Livela kuNkulunkulu lithi lo thombandane wabasida kulokushumayela kwabo, ahamba abakhweba athi balaleleni laba bashumayela insindiso balivakela kuNkulunkulu lokuphila ukhuluma sangoma egameni likaJesu. But-ke sikhaza ukuthi livela kuNkulunkulu lithi Paul ekubeni ajabule lokho ukuthi siwakwenzawo laba matingqono egameni likaJesu ukuthi abebalapha abebashala inhlolo egameni likaJesu sisiwakwenzawo sokulomemetela indzaba kaNkulunkulu kunye nabo. But livela kuNkulunkulu lithi umpostoli Paul waqasuka ngekhathi wase uguqulela kule thombandane waphasta lo moya kwaze uphakathi kwabo. Lokho ukuthi ngemagama lavakalawo lokho ukuthi bathandekayo, everyone can come in the house of the Lord. Everyone can preach the word of God as it is. Everyone can pray the words that we are usually knowing or the words that we usually hear in our prayers. But it's in the word of God. In the way we pray umthandazo ngaso sonke isikhathi lodaba nesithozi, lodaba ne-effect edibelo lithandazelako nalotawumukeleka uNkulunkulu. Haleluya. So livela kuNkulunkulu lithi empeleni uNkulunkulu akayiva imithandazo yetoni. Lokho ukuthi bathandekayo sona nasimele nasifuna ukuthandaza lelwimi alishwaphani, but-ke lesoni sitawuthandaza. But kutaba nemehluko ethandazeni kwaso sesicedzile ukuthi amen ukuthi uNkulunkulu uvile yini noma cha.
So now nansikelele kakhulu imithandazo yetoni akayiva lokho ukuthi intoni ngitawukhona ukuthandaza lokho ukuthi intoni ngitawuthandaza but ke utawube sekuhlukaniseka ukuthi uNkulunkulu emthandazo uyibungele yini. Amen. So ke emthandazweni bathandekayo kwamele ukuthi sibe senzaweni ezide nasesithandaza asithandazi sit down on the veil but sithandaza sisenzaweni ephakeme. Hallelujah. So ngelithi la uNkulunkulu lithi egameni lika Jesu manithandaza nibothandaza nikumoya. You must pray in the spirit. Why you must pray in the spirit? It is because lo mthandazo wakho awusuye wethu lesuvako ngemandla ethu la ebantwini, but lo mthandazo wakho wekokuthi uviwe yimimoya lemibili ehlukene egameni likaJesu. It's either uviwa umoya lomphele waNkulunkulu noma uviwa umoya webumnyama waSathane. So whensoever when you are praying ufuna kube khona lokuthi lento yakho loyithandazela kulo mthandazo wakho ufuna unyomuke esiyalweni samoya, because leyo lapho lo apply khona lo apply eveni la kamoya. Hallelujah. So that is why bathandeka yosapesa thina sakhathala ekuyikhonteni because kasethandazeni lo bhala egameni likaJesu. Why? Because sithandaze with no results, because we are not praying in the spirit. And the thandaza umoya kuyapita kudulile because awumane ndikhanza somoya, and the thandaza umoya akusiko ukuthandaza ngemathanzi, kuthandaza umoya akusiko ukwemeta kakhulu, kuthandaza umoya akusiko ukukhotha emavesi, kuthandaza umoya akusiko imithandazo lemide, but kuthandaza umoya uthandaza umuntu lo gwele lo enasithi uthi na uvula umlomo wakho ukhona uNkulunkulu bude ukufukamela ukuassist lithi lelive la uNkulunkulu thina siwathi thandaza kodwa umoya kaNkulunkulu uyasigubulela. Oh my God, that is the part of praying in the spirit. Nasekuna moya asakububulela angeke ete moya atakububulisa phambi kwasifakazi na ungcolile na usola. Oh hallelujah. So the prayer of a righteous person has power to heal and deliver everyone that is sick. The prayer of a righteous person. Hallelujah. So like it is a part kuNkulunkulu layibeka wayishela thina kuyaba iphathi yemizalwane lakathi nakaqaleka noma kungasikokuqaleka lakathi nakafuna kuba ne-connection nam egameni likaJesu uyawungena emthandazweni. Mina naye siyawudibana emthandazweni. It's either utetoqela utawutavaya umthandazo, it's either utetawubonga utawutavaya umthandazo, it's either utetawufuna ukudestroya imimoya thile utawutavaya umthandazo. Ingakho la Jesu ayasasemhlabeni lidla uNkulunkulu lithi beka enyomuka ahambe liba kangabe emshidweni ngathi naseGetsemane aye uyawuthandaza. Hallelujah. So kebathandekayo umthandazo ngemagama lavakalako kumele ukuthi wenze kakhulu kunako konke. Hallelujah. Kumele wenze kube mnene kakhulu kunako konke lo busy ngako esontweni nasempilweni yakho as individual. Umthandazo ufuna ube lona thuluzi olusebenzisa lelitawugqama kakhulu kunema scriptures. I mean, there are scriptures how we can I combination, but once you have scriptures alone without prayer, you will be defeated with the scriptures. You will be easily defeated with the scriptures because utawakota na scriptures uwakota le simulo kuti sasa intimidator uzabe ukota na scriptures utela kuti by the scriptures utabe distance the sea of this now, but now having tandazwe utawakota kuti awedwa kule sea. God will show you the better with you. I see you to be able to say there's a lot of direction in Tandaswe more than the scriptures. Let me go deeper. You cannot understand the scripture. Uthi Jesu ngiyabona babe uthi lo ukufihle kabathakapi wase ukubula abantwana
So bakhona batawumbuli balembhalo bakhona labaphila ngemthandazo. Amen. Washiya umthandazo weda evini utawuba umuntu lofunze livi wakathola inhloso nenjongo yalelivi ngempilo yakho. You'll be full of the knowledge of the scriptures, but without any conviction done by the scripture, because you need to read the scriptures filled with the Holy Spirit. Amen. Praise God. So I'm so happy bathandekayo kuloko lesekwenekile lokwenziwa umoya engcwele. I have no time left. Sesitawufunza nje livi bese sesiyahlukana egameni likaJesu. Siyayibonga inkosi yasezulwini lephila phakathi kwethu nalephila phakathi kwakho egameni likaJesu. I am so much blessed ukuthi ngikhona kulomcimbi longaka umcimbi lomangalisayo. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ngitawucela ukuthi sivulele incwadi yethu yabaseFesu. Sitawuthola livi lesitawuthakazela kilo kafishane egameni likaJesu. Sona sikhathi sasisenaso kodwa uNkulunkulu utasisida egameni likaJesu. KubaseFesu chapter 5 in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wetembele Jesu, wetembele Jesu, amalama, 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 okay, wetembele Jesu, amalama, Verse chapter 4. So I was mistaken. Verse chapter 4, verse 22, 23, 24. Just 3 verses. Thank you, Jesus. Kulani umuntu lomdzala wesimilo sakuqala lose onakala ngetinkanuko tenkohliso nentiwe nibe basha emoyeni nasengcondweni yenu yembathani umuntu lomusha lowadalwa wafuta uNkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliciniso. Ngakho-ke lahlani emanga akube kulowo naloyo akhulume iqiniso kumzalwane wakhe, ngobe sonke singemalunga lomunye kulomunye emtimbeni munye. Amen. Ngicela sibongele manje masilela phila ngoLunkulu. Liyaphila babe. Thank you, Jesus. Siyabonga uNkulunkulu kwathi nalokuthi liphefumulo lonke kuthi likhona babe kucondzisa kuyala ngekulungisa. Baba wethu lengcwele siyalemukela uNkulunkulu lehlephulelwa nguwe Nkosi ngethando yakho. Nalamuhla Nkosi alifike empilweni yethu uthole inzalo uNkulunkulu. Alisigucule babe ngekwethando yakho. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Briefly bathandekayo ngithathe namagama lamabili la khulunywa uApostle Paul egameni likaJesu ebandleni labaseFesu. Ukhuluma amagama ukuthi that you may put off concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lust egameni likaJesu. Khumulani umuntu lomzala wesimilo sakuqala lose onakala ngekwetinkanuko tenkohliso. Hallelujah. Verse 23,
nengiwe nibe basha emoyeni nasengqondweni yenu. Verse 24, yembathani umuntu lomusha lowadalwa wafunda uNkulunkulu ngebulunga nangebungcwele beliqiniso. So now ngikhanza abathandekayo ukuthi kunento lekumele ukuthi siyembathe, but singakayimbathi kukhona lekufuna ukuthi sikukhumule egameni likaJesu, kukhona lekufuna sikushiye, kukhona lekufuna silumuleke kiko, kukhona lekufuna singaqhubeki nabo, ngokuba kunento lathi lokubhali asiyembathe egameni likaJesu. La verse 24 uthi yembathani lo muntu lomusha lowadalwa wafunda uNkulunkulu. Ngemagama lavakala ngokafishane kunento lekufuna ukuthi naso sizisiwe bese uyayimbatha. Kunemandla lekufuna uwembathiswe wona. Kune identity lekufuna unikwe yona once waba born again, wasuka egameni likaJesu empilweni yakho yangasemuva. So uthi lokubhali khumulani egameni likaJesu umuntu lomzala wesibilo sakuqala. Akasho lokubhali ukuthi mukhatheni egameni likaJesu, but uthi mukhumuleni lo muntu lomzala. Akasho ukuthi cekisani egameni likaJesu, but uthi akakhunyulwe lo muntu lomzala. So siphile tikhathini la khona letikhathi lesiphila kito egameni likaJesu, libandla alifuni kumkhumula umuntu egameni likaJesu lomzala wesibilo sakuqala egameni likaJesu. Siphile esikhathini la khona le government yesimo semuntu lomzala lesemphatho sakhe sebonakala. Siphile esikhathini la khona emakholo lamanengi lasetshenziswa kwe-21st century abatha simo egameni likaJesu sakhulunkulu entulesimo lesizalo. Hallelujah. Siphile esikhathini la khona singakafuni kuyishiya impilo yethu yakatheni. Siphile esikhathini la khona sithi Lord Jesus, ngiyakufuna but nempilo yami yangasemuva ngiyayifuna egameni likaJesu. Wena ufunela ukuthi unginike izulu bese impilo yami yangasemuva ufunela ukuthi unginike imali, inginike ukuphila kahle egameni likaJesu. Wena lithi la uNkulunkulu likhuluma lithi alingafakwa liwayini lelisha kusikhumba sikhaba lomthana egameni likaJesu, ngokuba nalifakwa liwayini lelisha litawuqhamuka libe mandla kanti liyawungena kusikhumba sikhaba losamthana egameni likaJesu. Now the Bible ilibeka sobala lokuthi nakungena leliwayini lelisha kulosikhumba sikhaba lomthana kutaba nekubhumuka lokutaba khona, kutaba nekutsabuka lokutaba khona. Why? Because kuhlangana into lesha nento lethana. Likhona abathandekayo. So lapha ithemba masingakaphumisa amahlukane ngilethe umbiko, ngilethe umlayezo lothi kukhona lekumele ukuthi ukhunyulwe empilweni yakho egameni likaJesu. Ingathi ngemagama lavala ngokafishane benaphosa umbuto ngithi ngawe wayiphumula yini egameni likaJesu Kristu igama ethi yesimo semfundo lomzala na. Oh, glory to the Son of the living God. Because once they go ikhunyulwa egameni likaJesu kudaba inkinga nokuthi ilanga phansi, ngoba lokubaba ilanga phansi njengoba kumithela ukuthi wena usembathile simo semuntu lomusha lofunde uNkulunkulu egameni likaJesu. Let me tell you, nangabe ungazange ukukhumula lomzala lokumbathile akusiso simo semuntu lomusha lofunde uNkulunkulu. Let me repeat that pattern now. Akathigathi uNkulunkulu etube impilo lengakayiphumuli lichazi lesimo semuntu waqala wokonana. Hallelujah. So the Lord that you are saving is pure bathandekayo. Noma ungaze ube nelinyembeti letinenkanganani seeking the Lord ungakhumuli umuntu omzala angeke uNkulunkulu akwendele ifavor because of your tears. Angeke uNkulunkulu akwendele ifavor uku-embrace ngalesimo semuntu lomusha lofunde uNkulunkulu ngoba unikela kakhulu. Angeke uNkulunkulu akwende lokho by mistake ukuthi ungaphuma kulendlu u-embrace lesimo semuntu lomusha lofunde uNkulunkulu egameni likaJesu ngokuthi wena uthanda kakhulu but utawuthwala uNkulunkulu wesimo semuntu lomusha nasokhumulile simo semuntu lomthana. Church of today, it's time whereby we show the way ukuthi who we are. Are we the church of Christ?
egameni likaJesu. Le ngqondo yakho ufuna igubuleke egameni likaJesu, yenziwe ibe yisha nawe. Oh, hallelujah. Because without the renewal of your mind, you cannot grasp the things of the new nature. Let's put them to because la ulobuso wa kulukulu akufunakali ingqondo lewuphanda ingakabi renewed. Uphanda ingqondo le-corrupt because le ngqondo le-corrupt letito nakulobuso egameni likaJesu utaba nemtirisina, utaba nemti-question because he or her mind is not renewed. Oh, glory to the Son. Glory to the Son. So now, our mind has to be renewed. Without the renewal of our minds, we cannot understand the mysteries of God because our mind cannot grasp the spiritual things. Hallelujah. So now, maybe we are going to fish and go to see. Hey, the boy to the see. Indzaba yokukhumula usho ukuthi utawusala ungakakumbathi nabo ukukhumula. Indzaba yokukhumula bathandekayo akusiko yekuvula zipho, akusiko yokuthatha emakinono ukuthi sengikhululile Nkosi, yile esayifunda kimi manje sengikhululile. But le ndzaba yokukhumula kayibhula moyigcwele uthi le ndzaba yokukhumula lelo la uyikhumula awuyishini tu, but uyikhumula bese uyayingcwaba. Ukhulume kwakube ngoba sizizelele ukuthi our old nature has to be buried. Romans 6 because sengiyajala abatali bakhe. Romans, thank you Jesus. Is it Romans 12? Thank you Jesus. Thank you Jesus. Now this is verse 6. Romans chapter 6 verse 1. I will read my because of time. Paul siyawuthini-ke ufanele yini siqhubeke siphile esomeni kuze kwanze umusa. Verse 2. Cha akungabi njalo. Thine safa. Hallelujah. Thine safa. Yinde yafa. Kwafamile nemikhuba yemuntu lomdala. Lo muntu lomdala udeserve ukuthi nakuphuma kimi angasali kumalume egameni likaJesu, angasali ku-adi, angasali bathabami, angasali emsebenzini, but lo muntu lomdala namikhuba mile angiyombulala lo muntu lomdala, angiyombhwaba lo muntu lomdala. Lo wesimo sebonakala. Hallelujah. So let's go through this wonderful verse. Egameni likaJesu uthi lo verse 2 akungabi njalo. Thine lesafa sehlukana nesono. The only way to be separated from sin, it is to unclothe egameni likaJesu lesimo salomuntu lomdala uthi ungamkhumula ngekuvuma Kristu ukuthi abe yinkosi nemsindisi wakho bese uyamthatha ungena naye engcwabeni ayekuyawumbhathwa afe because the time uvuka wena uvuka you are a new creation. Hallelujah. Now uvuka wena angeke usavuka nalesimo semuntu lomdala ngobonakala, utawuvuka sonesimo semuntu lomusha egameni likaJesu lofunde kuNkulunkulu. Hallelujah. Put death to the old nature. Akangcwatshwa umuntu wesimo sebonakala. Nakaphela ngakangcwatshwa utakuhlupha because uyaphila akakafi. Utakuhlupha in the days of your life usafuna uNkulunkulu because lo muntu loyo wamkhumula wambeka egameni likaJesu. Nakithi leyo yesimo semuntu lomdala webonakala musa uyikhumula uyibeke emalume uyibeke ku-adi kumzala egameni because esiphila lelo esiyithethe nangabe bonesiphama ulapha egameni likaJesu. Musa kuthatha lesiphama uthi malume sengisizisiwe sengamukele Jesu utawusale ubona malume sigcwele ngithanda kusigwabisa njalo sigcwele sinako konke awukambulali lo muntu wesimo lesimo lomdala sebonakala. Lento leyithathwa yibela malume iyalo ukuthi mbani ona yayo athi-ke Luka le mimoya iphuma
iyasula la iphela kamkhathini nayisule egameni likaJesu izula ukubuka lokuthi kusasekhona longenayo nakude longenayo ibese ibuya iphanzele. Let me tell you this, le mimoya nayitawuphuma ingangcwatshwa lesimo sekulomdzala nasiphuma kuwe ungasidwala woka luthuli ngemagama la usathandaza. Once lo simo sekulomdzala lesibonakala wangasidwala angeke kweneke by chance ukuthi kube embraced ngalesimo sekulomsha lokufuta kuNkulunkulu. Why? Because lesimo lesisha sefuta kuNkulunkulu sithathe sibona ukuthi sikhathi sakho sincane ukhona kuNkulunkulu ngesikhathi singaba udaba uzophinza ubuyele because lento leyaphuma kuwe awuyingcwabanga. Ngibo Elisha nakapita Elijah wajika wayobulala inkhabi waphule amajobasa wenda lithini amafuni kube khona into letakuphazamisa nakazihamba na Elijah amafuni kuba lento letawusala noma usale umlopha wemajoba noma usale emathambo etikhabi alinive wasilendo lwenze basoluphila ngayo eveli nangabe wayishiya isaphila. Let me tell you, your days are numbered. Iyabuya bese iphindile kasikhombisa because awuyibulana awuyingcwabanga. You need to kill the old nature. And in the living room lithi khumulani hayi ukuthi khumulisanani. It's a one-man decision. Lokuthi uyafuna yini ukukhumula lokulesimo sebonakala. Even your pastor cannot help you kumkhumula lo muntu lomzali. No prayer can help you kumkhumula lesimo sebonakala wena. Lento yakhe wena. You made agreements with nobody. Kufuna pheze kube uwe no break those agreements, those vows you made. Ngalesimo sebonakala. Hallelujah. Hallelujah. So when I besifuna ukubuya kunaRomans atosibekela lokuthi lento iyakhula bese iyabulala. Verse number 3. Kanti akathi ukuthi thina sonke lesabhajatiselwa kuKristu Jesu sabhajatiselwa ekufeni kwakhe. Ekufeni kwakhe. Lezaba yekufa ufuna igambe kakhulu ukuthi kumele lento ife ingabhakuthi kungasali isho kwayo lento lekade beyikubusa beyikhula egabeni likaJesu because njengoba kuthibela ukuthi umntana kaNkulunkulu akungabikho luphawu lwalesimo semuntu lomzala webonakala lesitawubonakala sivela lokho ukuthi azabe sifa siyaphila. Hallelujah. So let's go Bible ithine ke lesabhajatiso bekulomina ubuda ukuthi nifika njani ekuba umuntu lokukhululeka kulesimo semuntu lomzala wonakala. Nifika njani ukuthi nisengwabe lesimo leso. You go via the baptism. Ubulawa lapho lomuntu lomzala wonakala. Livla ukuthi John emile ngibhaphatisa ngemali. Lokho sibona ukuthi seniphenduke. Lokho sibona ukuthi senimkhumulile lesimo semuntu lomzala. Then ukuthi Johane ukhona lo ndawo utakhona ukubhaphatisa ngemali nangemilo. Nafika Kristu Jesu ngemlilo asabona ukuthi sosedile sibonakaliso sekungena because nasibhaphatiswa ungena ngalesimo semuntu lokubonakala egameni likaJesu. That is the burden of the old nature. The type uphuma so lesimo semuntu lokubonakala. And that is where the power of the Holy Spirit will embrace your life. Hallelujah. So let's have a book of material. Who has best my phone about the words? Mabula, because that thing is always not in your life. It's always after you. It's a matter of time. It's a matter of time. And the material. Lebele zipila asilanzelela but mwana kunulo kuluma olamtumi etaba uyadadi lelo lotenda ungafuni ukubona bazalwa uyadadi lotenda ubhaqele bazalwa uyadadi
those very things otendako lofuna ukuthi ngathi wabazalwane ngiphambi kokuthi ulayisofeni but simo semfundo omzala bese ubusa sisaphila simo semuntu lomzala bese ubusa. Amen. Lithi ukuthi ngakho-ke lithi ngakho akungasabikho ligama lelijali lelibolile leliyakuphuma empilweni yenu. Lokho ukuthi umuntu loso-embrace wesimo semuntu lomusha suthi enkulunkulu akukabhekeki lokuthi kulo mlomo munye phuma lamnanzi kuphinde kuphume manje labababa. Akwenteki lokho. Kude kuphuma ngesimo ligama. Uthi amathandaza dlada wathi egameni likaJesu lokuzingcolisako ulokuphuma ngekhathi. Lokho kuthi bathakala, oh my God. Lesimo semuntu lomzala nakutawuvela luphawu lakho lokho ukuthi kahle uzama uphuma kuye lokho bekade sicabanga ukuthi ngibothile wena uyasinutha uzama ukuhlangana nomuntu awuzama sokuhlangana namuntu nawusavela siphawu lesimo semuntu lomzala. Bathanda we need to preach the gospel as it is. Kude kuphuma ngesini kude ukuthi liprocess leli gama leliphumile lisitshela something with your inner man. Lesimakhona ukumbona thina sesilivila leli gama leliphumile lehlanjana leliphumile wathi liprocess liphume ngesini alikaphumi ngesini kusikhomba ukuthi who are you, who really are you kahle ababulawo semfundo lomzala kubonakala kungesinjalo lobunanzi lokukhona kuNkulunkulu sasela emhlabeni angeke ukuve uyawuphila impilo yokudosa amadima usekhathi sontweni. Why? Because utele just webhethe lokugesisa lomzala. Hallelujah. So now let's move back to verse okay, verse 14 ngakho-ke ngekubhadaliswa kwethu sagwajwa kanye naye kuze kuthi njengoba uKristu avuswa kulabafile ngemandla ebukhosi bakhe kanjalo nathi siyawuyiphila impilo lensha. There is a new life. Ikhona impilo lensha ifunyanwa kulabo labeta bangunu phambi kwakhe labanganawo labangamfihlela bona labeta njengoba banjalo phambi kwakhe impilo lensha nabo bayayifumana. Hallelujah. Oh, praise the living God. Labeta bathi Lord Jesus Christ mamthamsantanza akunamathungi lamnyama akunamabala esimo semuntu lomzala nitasemvele ntelo kabusha kokubhabhatiso sengibuya kuyawukufa sengivukile. I deserve a new life. Oh, hallelujah. There is a new life bathandekayo kunempilo lensha yokwelisibe nayo. I don't want to believe ukuthi ngitawusuka netifo dasevele ibuye nato ekhathe kusenza uNkulunkulu iqhubeke ngiphathe letifo yebetibusa lokutimba lobekade uyibrace umuntu wesimo sebonakala lomzala nakulo kutimba nesekuthikiwo iqhubeke ngiphathe letifo no akambeni kube njalo because sengimukele impilo lensha egameni ngifile naKristu akutafa konke tifo egameni nasemvuka ngivuka impilo lensha. Praise the living God. Akumane ngokuthi-ke kulolu hambo lwami naKristu Jesu nami kumbe ngidawuba njengaPawula ngikatshwe linyeva lengilosi kaSathane for the sake of God's glory. Hayi ukuthi lelinyeva liphambana lomali angithole lapho ukuthi uNkulunkulu uyane wena. Hallelujah. Ikhona impilo lenje. You can live a new life. Hallelujah. Sesiyathandaza. Thank you Holy Spirit. Asikhumule umuntu lomzala. Uthi verse 24 yembathani umuntu lomusha. Hallelujah. Lo wadalwa wafuta uNkulunkulu ngekuluma kwengcwele beliqiniso. So now njengoba ke kukhulumile ngathi lo muntu lomusha lofute Yesu lofute uNkulunkulu ngebungcwele beliqiniso.
I cannot claim ukuthi ngisidalwa lesisha ngembathe kulunga maNkulunkulu futhi ngesembatho noma ngejoyini yasesontweni. Angambathi umuntu lomusha lofuthi eNkulunkulu kanjalo. Angumbathi umuntu lomusha lofuthi eNkulunkulu nangobudlele bakhe. Ngoba ukuthi kukhona lekwendawo ngibhizi esontweni. Amen. Angimbathi ukuthi ngimuntu loshumayelayo. Angibonakali ngishumayela ngokuthi ngembathe umuntu lomusha lofuthi eNkulunkulu. Bathi ngitawubonakala ngani? Ngitawubonakala njani? Uthi lo bhika khona ukuthi ngekulunga nangekungcwele beliqiniso. Bakhona ke abantu belikhathi esiphila kito lesabe sabona sahamba sabona safakazeleka kwafakazeleka lokuthi uNkulunkulu noma ngekuNkulunkulu. Ngokuthi esahamba athi ungewemuntu wesimo semusha lofuthi eNkulunkulu. Bathi kwahamba bongcwele bangabonakala. Kwahamba noqiniso langabonakala. Kuleyo ndlela nesawubona ngayo ukuthi lo mzalwane lo akakukhumuli nawe umbusa kuqala. Ngokuba kude kungcwele yebo kona iqiniso uyakhuluma bathi kude kungcwele kumfakazela lokho ukuthi uNkulunkulu uhlele twakhe ngekuphelela kwakhe. Amen. Asmart lo lohlele kuye because uNkulunkulu akabeke ngisho igalo kuwe na usanga kahlukanisi ngesimo semuntu wonakala lomntwana wabulala umntwana. Hallelujah. Akadihlanganisa nange luphutha ukudihlanganisa emtimbeni lokwahlukanisa. So my dear sisters and brothers, sengcini asikhumele umntwana awukhululeke uthukumela. It's a choice. It's a choice. Kungumthandazo wami sesiphuma ukuthi inkosi Jesu ayisisithe including myself. Ungabonakala lepha lemuntu lokuthatha. Uthi prophet Samuel so ubulele konke na uthi ubulele konke. Uthi pho yini walomsifo lokhala kwempoza ngikhomo kwakho. But we cannot preach, we cannot live for God. Kukhona lesikuhlekile ngemuva. Nangabe sathi siyabulala konke asingakhethi ngisho nalokuphile konke asibulale shise konke. Nasike sikushiye konke kutawubhosa emva kwethu. Sithi Jesu iposta ngokube kwenda ema-ekho abo eceleni cause asikubulala. The instruction of the Lord Jesus Christ, kill the old nature. Kill the old nature. You cannot survive. You cannot survive ngemithandazo emfundiswa. Na usanga kubulala kulomzana. Utabe Solomon ufola on the very same mistake over and over and over again. Because lo mtimba wako uyabuswa simo semuntu lokuzala wona. And you cannot defeat the simo semuntu lokuzala webonakala uma awaphola emandla kaNkulunkulu ngekupheliswa kwakho empilweni yakho. Let us rise and pray. Let us pray.